Danes se v prebranih celicah potapljamo v skrivno življenje kitov. Te velike ribe, kar je latinski pomen besede kit, so včasih hodile po zemlji, med stranmi knjige pa sta se malo sprehodili in malo zaplavali Jasna in Juša. Juša, delfin, sinji kit ali orka? Meni se zdi, da delfin, zato ker se mi zdijo zelo elegantni in prisrčni in se mi zdi njihov karakter zelo prijeten. Jaz se težko odločim med delfinom in sinjim kitom in v tej knjigi Skrivno življenje kitov pravzaprav izvemo še za marsikaterega drugega manj znanega kita in tudi veliko takih nenavadnih informacij o njih, recimo, da kit glavač spi navpično in to samo nekaj minut na dan, mu kar zavidam, ali pa da recimo kit grbavec v taki spirali lovi ribe, da jih zmede. Se še spomniš kakšne zanimivosti? Mene je zelo presenetil čut za eholokacijo. Tako zobati kiti lovijo plen, oddajajo neke posebne valove, ki so nam neslišni in potem se te odbijajo od plena, pridejo nazaj do kita in kit ve, kje je plen in koliko je velik. V tej knjigi pravzaprav ni veliko teksta, so predvsem ilustracije, ampak vse te informacije, ki pa so podane, so izbrane zelo skrbno. Avtorica Rena Ortega je namreč sodelovala s številnimi organizacijami, ki raziskujejo skrivno življenje kitov in kako je potekal ta izbor informacij, bo danes delila z nami kar sama. Hi! To create this book, I spent a few years documenting and knowing more about whales, especially in Iceland in the Húsavík Whale Museum and in Whales of Iceland in Reykjavik, where I had the opportunity to learn a lot about them. And the idea was to create a book that worked like a documentary in paper with everything I learned that made me felt in love with whales. Because the more you know something, the more you get to respect and love it. I wanted to create a book full of beauty and life, like a tribute to whales, and for that is not only important the information, but also the design of the book, which for me is the most difficult thing about the process. You have to catch up the eye of the reader and make something different between all the books. Hvala lepa, Rena. Če bi bili naši tekmovalci v studiu zdaj sinji kiti, bi z velikim izdihom poškropili vse okrog sebe, vse navijače. To bi bil kar zabaven prizor. Kaj bi si pa ti želela doživeti, če bi bila kit za en dan? Mene so zelo fascinirali njihovi skoki in izdihi, zato se mi zdi, da bi to želela preizkusiti. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Tudi meni se zdi to zelo zanimivo. Hvala, duet J in J. Kakšno pa bo vprašanje, preverimo. Jušo je najbolj navdušil kitov čut za eholokacijo. Katera sposobnost manjka ljudem, da bi bilo njihovo zaznavanje odmeva enakovredno eholokaciji? A. Sposobnost razumevanja zvoka pri različnih frekvencah. B. Sposobnost zaznavanja zvoka prejetih odmevov. C. Sposobnost analize prostora na podlagi prejetega zvoka. Ali D. Sposobnost ocene izvora zvoka. D po mojem ni. Preverimo, če so naši tekmovalci dobro poslušali Jušo. D po mojem. Kakšno dobro ime? Po mojem lahko jo znamo. Rumeni so odgovorili A. Sposobnost razumevanja zvoka pri različnih frekvencah. Vijoličasti pa menijo, da je pravilen odgovor B. Sposobnost zaznavanja zvoka prejetih odmevov. Ja, ključna sposobnost za eholokacijo je, da kiti na podlagi odbitega valovanja visokih frekvenc zaznajo prostor, oddaljenost in velikost predmetov ter drugih živali. Pravilen je žal odgovor C. Ja, tele kiti so nas malo poškropili, malo ohladili, ampak jaz sem prepričan, da bo tekma še vroča.